ke neng ke ruta teng ke ne ke ruta puo ya Afrikaans ke ruta history ebile ke ruta le yona puo ena ya Sesotho ya re ha feta ka fenstere a utlwa lentswe la ka lerata a potlakela o principal a re o na le lentswe le o ke le utlwang ka mane e re teacher eno ha e qeta fela e tle mona kantorong ke kopa o bua le yona e ne le la bone bekeng ibile o bua le nna jwalo tsatsi le ya matubatsana Sean le se le horwa ke ditshwene ha bua le nna o re monna ho sane re tshwara di audition maboneng Gauteng ke kopa o be teng ha ke fitla Gauteng Auckland Park ke fumana re 451 nna kwa bo 51 kwa o qetela hobane ha ke na le foromo ya ba re o tla kena mantsibuya ha ba bang ba se ba qetile mantsibuya he ha di dikela ka bora ya bo tselela mantsibuya ka kena ka man ka di auditioning ha ke fitla ka fumana ke emetswe ke yena Daniel Tebokwekwe VMM Victor Motlatsi Mochotshoko Tshidiso le ballo jwalo ka o fapana ba re se rilting jwale potso tsa nako yeo bane ba o fa pampitsana e tshwanang le ena e ngotswe e re mo presidente wa naha ha tlamo ha ngole lebitso o ile o kopana le letona la tsa ditshebeletso tsa setjhaba ha ngole lebitso wena tshwantse e bale o ntse o kenya mabitso ntwa pele ba batlang ke tsebo ya hao ya ro tseba Afrika Borwa ha kae o tseba le mmuso ka ke kana kwane ya kgethollo ka dinkanta ka di shapa ka di beya ka thoko mme o no lokela hore e ngotswe ka Afrikaans o ise o English go tla mo ne ngotswe ka English o ise o Afrikaans go tla mo no itlosa Afrikaans o ise Sesotho ha o qetile ba di kwale ba ru di ngole ka Afrikaans jwale wena o ngole ebe wa qalella he wa di ngola ha o qeta o di ngola o di bale hape e re ha o qetile o di bala hape go be teng jwale ba ye mane rona ne re tsa arithmetic kana go tsa rona lona le tsa bo mmetse gona jwa bo pure maths ke bo pure bo functional thotse go fela tla mono he ba e mane dipalo mmane ba bona rona hlo ya ha o sebetsa hantle na ba diritla o tla mono ba nke watch ba e be mono hobane sebuhudi gore se tseba puo ha o ka beya watch mona jwalo ka idutse tena ka Sesotho o e beile tena o mmotsa gore ke na ko mang ke mathata ba e be mo o tlame hore jwale o bue batle le wena ha ba qetile ha ba qeta ka wena ba o nke helwale ba o fe thotokiso ba re thotokiso ke ena a go e bale hlomong ha o e bana jwalo ka kere ke dinyana la taule di phaka mama riele wa dija batho fatlo sa tau a so sa bea botong sa tau masapo ke a matshale a ha ipuruma makwala a tetema ka maleng ropetsa banna di otlana bopana yes kana kweo ntwe ba yetsa ba mametse tsela e o buang ka yona ba mametse sehalo sa hao ba mametse tsela yeo o e tla re ha polelo ha o qeta ho ibua momamedi a e utlwe a se ka e lebala a e hopole yes rebe wa nku ke na le wena taba ke na le wena wa ba sebuhudi wa dula ka mra microphone ya ba ha o tswa kharal naneo momamedi o lebetse rona o re ha momamedi ya ka lebala o le ka mra microphone go rona o reng ba tla msa mo mogubedi o robale hobane ho ba ka mra microphone ho ba ka mra microphone ntho dikana ditharo lenaneo la hao kapa lentswe la hao kapa se o tlang ka sona number 1 jwalo mona lona bile le CUT FM must be compelling yes sir number 2 must be revealing number 3 must be memorable ha ona hore o ka ba sebuhudi o sa etsore motho a qobelle go mamela lenaneo la hao me lenaneo la hao le lokela go buleha ebe buka mo mamedi ya ka e balang gore a ska ile ba ha o le kamera microphone
you are a communicator. Me mosebetsi wa sebuhudi ko o etsa dintho tse thata di be bonolo a so etsa dintho tse bonolo di be thata ko o etsa dintho tse thata di be bonolo gore motho a di utlwisise e be le base e be mafura a utlwa gore na hantlentle motho eno a o re ke yona ntho e kgolo ka mra microphone jwale nako yeno wena Sean ba ne ba batla matitjhere le bakakile na ha o le titjhere ho na le mekgwa e o e sebedisang ha o ruta bana all right mekgwa e tshwanang le bo storytelling method mokgwa wa o rute ngwana ka o mo qoqela pale ho na le mekgwa e meng e tshwanang le bo question and answer method mokgwa ha o re ha o ruta ngwana o mmotse dipotso o arabe ebe ngwana eno wa moruti jwale wa utlwisisa hore na ke dife dintho tse ne di etsa hore ba batle matitjhere pele ba ne ba sanke mang kapa mang a kene ka mora tshepena ebile rona kana ko re ke le rumo hobane microphone o kotsi le o feta sethunya o tseba hore CUT re ka idea ka microphone ya wa ya fela ka microphone hobane microphone o boima o kotsi hape o di tsebe tjona ke gola nkutlwi microphone o di tsebe hobane batho ba mamela ba utlwa ba mo tseba Sean kana ko itseng wa kena mme Sean a ka nna jwale ke yona ntho ba neng ba yetse e re ha so le kara Auckland Park jwale o fihla Auckland Park jwale mane ofising tse telele mekatong e tshabeyang e botlang ya fihla ho mashimo tsamadi ya la rata ntse go tsa no tsamai ha o kena ba onke ba o ise mokatong wa bone ha o tla mokatong wa bone o fumane banna ba o emetse ba ba khubedu ntate ba ba khubedu kana kwana ya maburu fumane ba eme ba re je ya omruba ba re wena goed set mardara asseblief Auckland Park jwale kana kwa ba re o rata Sesotho o re e ya menyer ke rata Sesotho ba re o rata puo ya heno o re e ya menyer ke a rata a ba re wena ke kiso jo dal is baie belangrik o seun a re puo yena o buang ya Sesotho e tla o patala e tla o phedisa ha o kae hlompholla e ke o patala ke o phedisa go tsholo khoa kana go a ba re ho sano seng 8 o'clock go batla Lister building o ya ngakeng jwa le Sean kana go ha o so bui ka mra microphone ha o fihla Lister building ba re dumela Sean o ba dumedise mo dingaka ba o kenya ka phapusinyane ba re bula molomo ba cheke mene ba cheke hore na mmeno wa hao a eme jwang tate motaung ba cheke hore mehlari ya hao e eme jwang ba cheke hore leleme la hao a se leleme lena le leholo ha bona bona batho ba bang ha ba bua thorny ke thorny ha o fihla mo ba re ba o fedi ntho ba re bana Shoni ke Sony kana ko ba ngola kana ko yena ha tla me hore a re Sean o re Thorn ba ngola ha ba qedile ba sheba khati ya lona mona ebile le le bodingaka ba sheba khati ya hao ya menwa ha menwa hao sledu sa o se emere ha o kenya cigarette e shebe o bande hona le Sean o fane mthemo o na le sledu se stele ha mo menwana ha tshwara a ke o jwetsa nne ko re bua o jwetsa mphene nyetsa a ka di tsela ba tla o jwale ha hona le batho ba bang o fumana hore sledu se stele ha kenya cigarette ko ba kana sile highlight
Shemiliena ya mo ba ngola ka tsebe. Ongakeng taba golo ke Jimmy ongakeng kana ko Sean boy ongakeng o tlo tshekwa pele o ile ba sebut pele o ya kamera microphone no tshabela wa tsa gore ka jeno le nagatse empa o bua taba etsa ha ba qetile batla mehlahari ho tloa mo ha meno wa hao a entse wa bona diforoko tsena tse chipi tsena ha o hlaba ka tsona o fumana hore dia robeka ha ba unki ka ona menwano hobane a etsa jwa a qhalama ha o a tsaya bara yona o tlo tshela le baile sure o tlo no setsa baiti kore ke kana go yeo mo ha re nku dikitse wena happy ntho o qetela o no botswa mane na o na le di false teeth ha o re ba re wena tsama ke ka ho o keke wa ba sebudi se sena mmeno hobane ha e tla re ha o re so bo sa o tlo o sa tsebo rena re ne re tshekwa he jwale ke fitile temaneng ena ya rona mo re tswang teng mo bane ba sheba lelemi ba shebe molomo wa o ka hare ba ona le ka opola mthako mono o ile a gutliswa ka baka la mehlare ya hae e ne isa lekane mo ka hare ka mo ona mohlare re ne rena le yena ka mo ona o le moholo o tshwara le lene e bana se la tsere tswa ho la tsa lona ha le tsebile yo re tswa ho mohlare ona o kinipa le lene ba re toha tsama kiniptang kele hae hobane kinitoro tsamo ya ba re kala ka mosebetsi he ntshengwe hape he wena Sean le momamedi motle wa CUT FM ha monate jwa o no sai moyeng ha o fihla o no nka 8 months so 8 months o no rupellwa o no ke kwa fumana sebudi skena fela ka studio a sa tsebo ro tloreng o no nka 8 months pele o kena ka studio ho tloa mono ka 8 months eo ha o kena ka studio o tlo etsa a mock program ba o fa tape o ya recorder pele ha o qeta o record isa ilo mamelwa tape eo 8 months jwale ke kgwedi ya 9 ka kgwedi ya 10 ba re utlwetsa mobala tsa bulipi ba re tsa mobala tsa bulipi mme re o fa fela 2 minutes o boya he o di bale ha o tswa ba re tsela eo o hemang ka yona nka moya ka yona ha re a gotsofala o kila utlwa di budi tse ding ke batla o mamele di radio station tsena kaofela ha o momametse o utlwa tsa e ka ruta di Tofolax o kila ba utlwa ba o empa motho le sebudu o mametse Tofolax gore o a momona o a momona e ka re o ja le Roma o ya o sa tsebe ke nqanqa ya kamera microphone o mamele Sean o mamele di station tse di mamele lo go rona mano mamele o tla hona go jwa Tofolax mo ka pa ke Roma o mamele ka fela mamele ka fela tse golo jwale ha o no le motho wa le Roma ba ne ba sound ke no tla etsa le Roma le no location le Romandino ha re no tsama le wena re ya lebo gore ke tsela yeo o no ngo sebetswa ka yona nna go go no sang ke sebudi fela ke ka o mosebetsi ona no fumana gore o a hlomphea mngwana a ba ha o ntate o fella ka se le moyeng ntate o dutse ka radio jwalo ka o fapana jwale he yaba monna ka lehlonono Sean ka se modimo a mphileng sona
lentswe lena la Gauta le polishwang ka diamond ka kena le mosa pele ka nka gao le mosa bobedi ka enka le mosa ka enka ha ke ntse ke nka di gautsena ne le tsa bo lemon twist e le tsa Arthur Mafokate ya mona Arthur Mafokate ha tla ba le studio seo ana leng sona ha re bua tje ha re bua jolo ka re bua a qala Arthur o sfumane mona ha ne ke etsa competition ya Coca-Cola a tla Arthur mane a fihla re mo fa studio ibile kana ko inele 30,000 a fumana studio ka ke hapa hape gautsena tsa bo Coca-Cola ko di gautsena ile tsa ntshala morao ho fihlela lena le hodimo ke e mong wa dibudi tsena le mbamabedi ba bangata ka ho fetisisa go bona hitse hona jwale ha ke ba radio personality of the year ke na le from ba Radio 5 ke na le ba Ukhozi ke na le nkaofela ka kenya hlosho nna mshana thewa Mfreestata pering e tsotsi ngangata ka lahlela hloho buti ka re ke na le lona Joyce Maboneng fresh ka re ke na le lona KwaZulu Natal ka re ke na le lona Classic Cape ka re ke na le lona Limpopo ntja e kholo se ile teng ka ba batho ka ba bea ka thu ya ka ba di bana ke radio personality of the year ke ha bubuhudi ke ntwe monate ka tsele makatsa bubudi be etsa go tseba hape be etsa hore batho bao ba hasetsang ba o nke o le emong wa lelapa ke ka wa se budi hlokahala o fumane batho ba lla ba bang ba so bonlo bona empa ba ya lla hobane ba o nkile o le karolo ya lelapa ntwe nngwe hape bubuhudi kapa tshepien ha e batle mothatlang a tauwe ke rwaza ka wa bona motho ya ka tlang mo ka rwaza atle a bua microphone a tauwe ke rwaza ka pasipaqama le masenke ha hlomphi mo mamedi wa ha Sean ire ke re ho wena ha o qala o ba sebudi o tsebona le batho ba badileng o feta o na le di professor mona o na le professor tse badileng o feta ho na le bothuso motaung ba na le 35 years behind the microphone ba o tlosisang radio ka tsela e makatsang wena o botla ka mona ka microphone ngona o batho ba bang ba o llelang o botlo ba pala o senya mananeo a CUT FM ka papadi tsa hao a se bubuhudi ntwe nngwe hape bubuhudi bo etseditswe go be le tšhelete gobane ha o tuma o sena tšhelete o qetela se o rwala dibrele tse ntsi wa ipatla jwale ha ona tšhelete o ntsha wa tseba Sean wena mona go tseba ke tswa le talent tsa ha re kopana le bo Durban kwana go tsama le bo KB ha o tsebahala tshwantse be le tšhelete gobane mang le mang ha o shebi nahana o fihla o kena selageng Sean motho a o tseba re Sean ya di shapa mane CUT FM WhatsApp o botlo o botsa hore na sebete ke buka motho o tlo bua ka wena ha tswa ka selageng a re Sean na botsa o sebete ke yena Sean yane ke yena thuso mtaung yane yana botsa sebete ke eme excuse me o etsa menwana just sebete seo mo ke boka peace ke ka o kere ha o le ka morantsheng o lokela hape wena ka bo wena o iketse brand ho sa kgathaletse hore o sebeletsa CUT FM mona o sebeletsa Motaung FM man o sa kgathaletse etsa bonnete ba hore mo fitileng teng o sia lebitso la hao hobane kana kwe o leng
kamera microphone ha o tsebore ke manya o mametseng e o sane ka o tshwarang ka mohala re monna ke utlwile taba tsa hao ke ne ko o mametse tloho mona re tloetsa mosebetsi o itseng nna Sean ke tsa tšhelete ka lentswe lena dipapatso ha ke turi Sean ka papatso ke a hlanya ha o mpatla ka papatso ya radio o batla lentswe la thuso Motaung ya votelwang ke batho ba fetang 20 million yes o batla lentswe la ka papatso ena fela ene ke batla 14,500 ho etsa fela papatso 14,500 ho etsa papatso ya 30 seconds yo ha o mpatla ka papatso ya television ke otla dikete tse 30,000 ke papatso eo ka lentswe la ka hobane lentswe la ka le a rekisa ha ke rwale Sean o ntseba ke a o tseba ntate o tseba le bashemane ba ka ha ke rwale kepisi nna ena le dipitso la company sa mpatala ha ba le bala ha ke bona le hempe ke ya pereng thuso Motaung ke thuso Motaung ha ke rwale kepisi ke ne tlo fofa mo ka dikepisi tsa batho ba bang ke tsebahala hobane mo ke fetang teng ke emiswa ke batho ba bangata ka ba bolelle ha kala he Tau kepisi ke na shekere ke a le bontate ke le ba ho menahane e re rona le wena re tlo buisana kantorong ya hao re tsebe go tla tekena hore go batla bokae e re ke tse tshena ntate Motaung ntlolle ke tsamaya ha ke tlo utlwela o tsamaya ke tlo etsa re a kwala le Tau e kgolo bannantja e kgolo mama Riele ya moholo tsatsi lena la ka sheno jalo ka ntse ke tshwa ke a bona Facebook ke mane batho ba ngotse hore re rata the level of professionalism entate Thuso Motaung anang le yona ka mogwa I hambotseng ka teng interview enana e monate Sean re mametse wow re le boa ka nnete re le boa Sean re le boa ka nnete potso ke eo ene sentse ke beile ntate Motaung re le dibohudi batho ba bangata ha ba tsebe hore re batho le rona re a kwata re tla mosebetsing pelo di furalletse mara ha o kena o shebana le tshepi re dula re utlwa ntate Motaung ya thabileng ha re soka re utlwa ntate Motaung ya tlang a fitle monana tsheping enana a fitla bua ka mogho mang a mokolotang kapa mang a moentseng eng mang a moentseng eng o gona jwang for 35 years re Sean ko fe palenya le nngwe kileng ya etsahala ha ke ntse ke le mona motsemolo Gauteng ke tentse pedi mane mo motho a gutlang e lengaka a laola ka madaise ha sa sebetse fumana motho ana le masibano ko hlohong ke Gauta ha sebetsa o la bapala kwana a rekisa mai jwale tsatsi le leng re etsa lenaneo ke o pona ne ke etsa lenaneo la bo mali ya tlala kapa la eng wa etsala hore monna ke ne ke sebetsa le yena ha ke tsebona o la ka fela ne le monna mosweu ke sebetsa le yena yaba o potile pitseng tsa kgwefering date aba o potile mo jale rona re a sebetsa kana go ha fihla re a matla gobane di studio tse rona re sebetsa ka tsona ne ise one man studio jolo ka o iketsetsa mona o hela o itlamela re ne re lokela o thusa kana go lenaneo le ya qala ke a matla ha ke re ke enwa o ka ntlwaneng khish batho ke monne mosweu kana go tsantsa kgethollo ha ke fitla ke re mona o duletse mona studio se ya qala man ke ngwetsa nthweno entse ya ba jwale ke lokela hore ke mo phamise ke briwa ka bitswa ka letsatsi le hlahlamang wa tswa potso ya teng ne ile na ke bonetse le gwa lena yewe kore ke mo bonetse ntate kwekwe ambitsa mufi ha re lokena monyako
ba bonile batho ha nna jwa kilo kena ka mane ha o sa ha ona tselo ke mmonetswa ke nna ile nga nyolla ndate ba mpolella mantswe ya boima kana go tseo tsa kgethollo ka ya studio Sean ke ne ke kwatile ke re ke manna ke jwetswa ntho tse tse ke bonetse monna tshwanang le nna here mpa itsa ke kena ka studio mo butsitse potso ntle hampe itsa ke kena ka studio ha fihla nthore pelo nyaka microphone aswaha kwa mo mamedi o lokela o thabe ke kena ka studio ntate ha ke fihla ka itukisa ka bua le maikutlo aka ka bua le pelo aka itsa ke kena ka studio ka be ke phamisa matso ke re thu so nketsa go ka qala pelo ke phamisa ke rutsa ka thu so nketsa ka re shapela fatse bana ba o shebi itsa ka ta o tsholo ntate ba ke re Brenda Fassie ka bila ke no mmapala ke tshwere Yvonne Chakalaka too I'm in love with the DJ ka be ke tshojwa ya thewa ka be ke lahlela ntate ya re kum I'm in love with the DJ itsa iqeta wotla pelo ka thewa la ke tswa la peng ku tlile bohloko ha ke fihla heke mane tsala peng ke di sia morao mme ke ipolella hore hanka isa o hlona mamsebetsing nana ke mamela batho ba fetang 4 million batho ba go fela ba 4 million ba ilo hlona ka baka la motho a le mong fela ka ipola ke bua le maikutlo aka ke bua le pelo ya ka shona ntwe ngwe hape nthusa ha ke ka studio shon ke sa prepare le naneo ha ke kene ka studio ke sa ngola hore na ke tlo reng me voor bereiding is baie belangrik ke prepare le naneo ke a prep ene ke a bala shon make no mistake he ke a bala shon ska bana hlo e kholo no re se fernet ke a bala ke a dula ke a bala shon ke ba le taba ke ba le dikoranta hoseng ke bala bo Volksblad ke bala dikoranta tsena kaofela ke bala boy shon ke a bala ha ke tle studio ke sa prepare shon motho a tlang studio nga sa etsa preparation wa ipoqa ska ba le ka ngwana ka ke a o kopa la ile CUTFM ona hana hore ke metswalle ke bomba mama close studio o ngotse hore na o tlo bua ka eng etsa preparation ya hao kana go tse fitileng o no lokela hore shon o balele naneo o re mo mamedi dumela ke thuso motaunya o dumedisang ho senga letsatsi la ka jeno jalo ka le manta bekeng le nana o la hao ka jeno ke la kopelanang mme dikopo tseo ke di tshwereng ke tsena o no ngola mme dikopo tseo tsa hao o no lokela hore o di ngole di ntse di ngotswe postcarding ha o etsa lenaneo la dipapadi jwalo ka moshane se mona wa bala mona o no lokela o ngole engwe le ngotho bua ka yona moye hape o no keke wa jwetsa momamedi wa re Juventus kapa ing 3 goals me what la votivo kapa ing to ha o tswa ka mo ba o botsa ba rona a ko mpolele a tlo kwa a ko tlo re bolele hana mafelong a beke ho no bapala wena wa tsho no ba re mamela se welele se ne se bapala Bloemfontein Celtic ene e bapala o hlotswe ke eng hore o bue ka ntwe batho ba itsebang hona le hore o ile ba latela ntwe ba sa itsebeng ya kwana hole ba lebeletse utlwa hore Celtic ke ena ba petse ka o lekana le Chiefs 2-2 ile hore Chiefs tsama pele ka 2 ba re efa motho ntwa itsebang a tsebo tla utlwisa a tlang utlwa leo a phelang ka hare ho yona ga wana le dipotifi ga wana le no bane ba tshojwana ho tloa mo ha o tla o tlo bua ditaba tsa bo Ukraine ba o botsa
ba re ka phase 6 ka man ba itse ba Ukraine wena wa tla mona Ukraine ho be hete ba re hey wena efa mo mamedi ntwa e hloka efa moithuti wa CUT gore NSFAS e bula neng e kwala neng tšhelete e tla kena neng mme bomma mo fe ntwa e batlang mo fe gore dibuka man mo direkiswang teng go na le buka e theotsweng e se ile bokana tjena le tjena le tjena bua le ngwana ana tswane lapeng le se monate kara CUT FM bua le yena o mo phamise gore bophelo ha bo felle mona gore bophelo ngwana ka bo felle mona hape monate wa bophelo gore ha bo le bohloko o lokisetswa gore bo be monate ho sane amoela bohloko bo obane ho sane bophelo bo tla ba monate go thatsa moithuti o ya leng mona gore thuto e tla mo patala ke dintho tseo ba neng ba bua ka tsona ba re a ke re teachereng ba re you start from the known to the unknown ke ka one bang ka matitjhere haholo you start from known to the unknown o kana man mo motho a tsebang go tloa mona o ya nyolwa o ya man mo motho a sa tsebeng teng o re tlatla le teng wa ke gola shona ha o mmametse o ke kwa nkutlwa ke he ba mamedi ba kwatile ka ntle o ya lwanwa ka ke dintho ba kwatile ke ba bona ka ke le ka studio ba ke ba bona ka ke le ka studio ha ke di bina ntho tseo se ya le moyeng ke mmona kae re mmamedi o kwatile o batla go lwana kae nna ke ka studio kana go hona le radio station e ileng a etsa gore batho ba bangata ba shwe ba ka ba million ba tswa ke radio station ya o kae ya Rwanda ha go tla ba le ntwa MP pakeng tsa Mahutu le Matutsi tsa mo bala rona ke dibudi tse kae tse ileng tsa khosa mathata ka hara Rwanda ipalle yona o bale le radio station tse ileng tsa khosa mathata ka hara Rwanda ha shwa batho ba ka bang million 1994 ano ke matla a se a le moya ya ba fela batho Rwanda gore bo kene bona bontate Paul Kagame ba kgone go stopa ntwa ene o bona Rwanda ka jeno letse ka baka la ntho la microphone jwale ke tse ding tsa dintho tseo ke ithutileng tsona tseo ke sebetsanang ka tsona bophelong ba ka gore go na le gore microphone na go sebedisa ka tsela ke tla o sebedisa ka tsela tla pisa nna ntate ke founela letona ka man ka office le tle tlo lokisetsa motho ke phone ke montsha ka kopano ke sebeletsa setšhaba le yena o mono o sebeletsa ke a montsha ka kopano mme nkgono a sena ntlo ke a letsa ke re ntate nkgono a na ntlo mano 87 years ha ke utlwisise hobaneng ho sane ba tswa ba le mono ba pota moo ho na le nkgono wa 101 a na ntshwa ke ngwetsi ka tlong e tswile ngwetsi ka njane kgolo ya tswa ngwetsi ga tsa nkgono 101 ya ka mmolela ka rausie o ke wa ntsha mme mo wena o ngwetsi mo kore ntwe ngwe hape ha ke qetela ditaba how ba behind the microphone authority ya how o ke kwa ba sebudu sina authority behind the microphone o sina authority nane on la ha ka o bolela la moshane sumona mrame go etsa ditaba a bele a etsa ntho di sports a bele authority ntho nga etsa ho ska utlwa la ka o ya fofotsa ha ke ikwala nna ha ke mametse nako nngwe mananeo ke bua le dibuhudi ke di trainer o tso rona SABC e re train overseas ya re trainer bo vets ya re trainer bo roads ya re trainer bo Rau University wa tswa Rau ke finkene se tshwa Johannesburg se ke yona UJ yes re trainne mono o ya mo for 2 years o lo train ke trainne kwana bo roads ka trainwa hona mo Vets University ka trainwa rabaraya le bo mosoma wale mme ke potile le mosemo ke tsamanteng tsa mele di baka tse ngata go sebudi se lokela gore ha se tswa ka phapusing ya gaso ha se qoqa le wena shona o utlwa gore motho ena ntse le yane ya neng a le ka studio